Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu, jewe ndi Jeanne Hatunga, nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Uno munsi tugira tuvugane ku nshuti, inshuti y'ukuri, inshuti ibana n'umuntu ibihe byose. Mbega umenya gute inshuti yawe yuko yoba ari inshuti y'ukuri? Inshuti niko twokwita nk'umugenzi. Umugenzi w'ukuri arangwa n'ibintu bishikandwi nasomye muri iki gitabo. Iyi ngingo ya mbere ivuga ngo inshuti y'ukuri irakwemera ukuri, ikakwemera kandi ikakubwira inama mu bihe byose. Ni ukuvuga inshuti y'ukuri iba yakubonye ikavuga ati uyu muntu kweri ndamukunze kandi ikagumana nawe. Ingingo ya kabiri, inshuti y'ukuri izogumana nawe mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Ntabwo azomera nka wa wundi nka ba bandi iyo babonye ukoze ikintu kibi bakubwira ngo yo ngo kumbi nuko wari umeze ngo tungo ntuzosubira kumbona. Oya, inshuti y'ukuri ahubwo irakwegera wakoze ibintu bibi ikakubwira ati yamara ibi bintu wakoze sibyo, ariko ikagumana nawe ntabwo ica igenda ngo igusige. Umugenzi w'ukuri, ingingo ya gatatu ivuga ko umugenzi w'ukuri yishimana nawe mu byiza akababarana nawe mu bibabaje. Nimba uhuye n'ibibazo, nimba uhuye n'ingorane, umugenzi w'ukuri niho uzomubona kuko azoza abana nawe kandi agufashe kubabara. Nuhura n'ibyiza kandi ukagira ibintu byiza, nawe nyine azonezeranywa nawe, ntabwo azokugirira ishari ngo ace ku mpande avuga ibintu ibi n'ibi n'ibi. Oya, ahubwo azogumana nawe mu byiza, yongere ahagararane nawe mu bibi bikubayeko, afatanye nawe agahinda, afatanye nawe umunezero. Hanyuma iyindi ngingo kandi ivuga ngo inshuti y'ukuri izogerageza kurondera umwanya wo kubonana nawe. Umugenzi w'ukuri, inshuti y'ukuri ntabwo azokubwira ngo nabonye ibintu byinshi uno munsi, n'ejo ngo akubwire uko nyene, no hirya y'ejo ngo akubwire uko nyene kandi wewe wamumenyesheje ko umukeneye. Umugenzi w'ukuri, inshuti y'ukuri, umukunzi w'ukuri ni wa wundi azokuronderera umwanya, naho yoba afise ibintu byinshi byo gukora bingana gute, azokora uko ashoboye arondera umwanya wo kugira abonane nawe kandi yumvirize ico umubwira. Ni ukuvuga wa wundi ubwira ati ndagukeneye, akakubwira ati nzoza naye ndonka umwanya, uwo ntabwo ari umugenzi w'ukuri, uwo ntabwo ari wa wundi wo kubana nawe ibihe byose. Hanyuma ingingo ya gatanu ivuga ngo umugenzi w'ukuri azokubwira ukuri ibihe byose. Ntuzobona abagenzi ngo witwe ngo n'abagenzi babona uri gukora ibintu bibi bakakwihoza ngo ntirumve ko. Ntuzukunde umuntu w'umugenzi wo kwita ngo n'umugenzi wawe yabona wakoze ibintu bibi akicecekera kandi koko wabikoze kandi yabibonye. Oya, ahubwo umugenzi w'ukuri, inshuti y'ukuri araza kwegere akubwire muri babiri, akuhanura akubwira ati yamara ibi bintu wakoze ntabwo ari ibyo, gerageza uhinduke. Naho ushaka ukabyemera cyangwa ukabyanka, ariko we yakoze ico yarakwiriye gukora. Uwo niwe nshuti y'ukuri, uwo niwe mugenzi akwiye. Hanyuma ingingo ya gatandatu ivuga ngo inshuti y'ukuri iguma igutera intege. Igutera intege kugira utere imbere, utere uje imbere, ntabwo yifuza yuko uguma hahandi wahoze ejo ngo hagume nejo no mu mwaka uza no mu myaka 10 iza. Oya, ahubwo igutera intege ikagusunika kwigiza imbere. Umuntu rero uzobona anezerezwa no kukugumiza aho uri, uwo ntabwo ari inshuti y'ukuri, ubwo ntabwo ari umugenzi w'ukuri. Hanyuma ingingo y'indwi, inshuti y'ukuri ni ya yindi ikora uko ishoboye kose akagerageza ibyiza byose kugira mu bisangire. Nta na rimwe inshuti y'ukuri yifuza kwisangiza ibyiza, ahubwo ishaka ko mubana nawe, naho mwa muri kure na kure arabikubwira akubwira ati yamara uno munsi hari ikintu cyiza numvise, ngwino nawe urebe ko wogifata, ngwino nawe urebe ko cogushikako, akakumenyesha amakuru meza. Hanyuma rero inshuti y'ukuri kandi ni yandi izobana nawe ibihe byose. Tuvuze ibihe byose ni ukuvuga mu bihe by'ibyago, mu bihe by'amakuba, imvura yaguye izobana nawe, izuba ryatse izobana nawe. Mu gihe hariho ijya yindi twavuze ngo storms niyaza, imiyaga niyaza igahuhuta, inshuti y'ukuri izogerageza kugufunika, ntabwo izemera ko umuyaga ukuraho agahuzu ngo wambare ubusa abantu bose bakubone. Oya, raba rero mu nshuti zawe ufise, mbega raba urya muganira, urya muyaga, urya wita ko ari we ari ku mutima wawe, mbega kumariye iki? Mbega ni inshuti y'ukuri koko abana nawe ibihe byose? Mbega iyo ukoze ikintu kibi agerageza kuguhanura, inshuro zose agerageza kukubwiza ukuri. Ni wa wundi uzokubwiza ukuri, kwaba kuryana mu matwi gute azogerageza kubwire. Ntabwo azomera nk'aba bandi ngo ntirumve ko, ngo reka ndango je sinomubarira. Oya, inshuti y'ukuri izokubwiza ukuri. Ni nayo mpamvu no muri Bibiliya hano mu gitabo c'Imigani ibice 18 umurongo wa 24 havuga ko inshuti nyinshi zishobora kugusenyera, zishobora kugusenyera ubuzima. Murika ko turi kuvuga ko tugerageza kugira ubuzima bwiza, ubuzima bufise akamaro, ubuzima buzoduteza imbere. Inshuti y'ukuri rero ni igufasha kuzoshika ku buzima bwiza, ntabwo ari wa wundi wo kugusamburira. Oya, uyu murongo rero ukavuga ati
ariko haba inshuti ibana n'umuntu ikamunambako ikamurutira n'umuvandimwe. Raba inshuti zose ufise mbega zoba zigufitiye akamaro kangana gute? Inshuti y'ukuri iruta uwo muvukana mu nda. Inshuti y'ukuri izabana nawe mu vyago, mu makuba no mu ngorane. Gerageza rero urabe mu bantu bose muvugana, mu bantu bose mugendana, muri barya wita ko ari inshuti zawe, raba inshuti y'ukuri koko aba ari unambaho, aba ari ugumana nayo ubuzima bwawe bwose, mwaba muri kure na kure, mwaba muri hafi, azobana nawe muri byose. Icanyuma tuvuge ko inshuti y'ukuri ni yayindi izogerageza kubana nawe mu vyiyumviro, ikabana nawe mu gushaka ibintu byo guteza imbere, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo ko ntamukoreye nabi, ngo ko ntamukubise, ngo ko ntamututse, ngo sinamugiriye nabi. Oya, hariho n'ibindi birenze ibyo kugutuka no kugukubita. Inshuti y'ukuri ntabwo ikubabaza mu mutima, ahubwo igerageza kuguhumuriza, ikagutera intege. Murakoze cyane mwese, mbifurije kugira inshuti z'ukuri, mugerageze kuraba murebe inshuti mukwiye kubana nazo, izo mubona zibafitiye akamaro mugumane nazo, izo mubona zitabafitiye akamaro muzihebe. Murakoze cyane, mubane n'amahoro y'Imana. Bye.